And we have a watch winning. Man made me show and man made me television can on give a warm give a ground down. I kill can gang but give a year I Johnny don't take a teach. A John go a lot and tell you in charge of a lot. Be pay Riam and process Miriam civil servant bobo mo ma be pay to area monarchy. More aguri ni kidinyo engineers igimi district mukene cham lok me cham chana be tima teka da enu ni wakonya mo ka kan ni lok me monitoring yu pagamente mapat magamente kelo that is zero amet mo nakili we ko luto enyu ak bene kwetwa in local government ngoma ke romo timone we ke yub monitoring we juma ke choegi tit pagamente guti dogu kuer mamege piem joni ga mu chara premier ke tang chingi ata it gini mono walego gyalega guti tit enu ni anyole me Uganda premier back dog bot gi ajoli For the trial matter Simon Loraj ki ba kene ki alar ko Karo nyari yo daughter for the trial La mero. for won magena binu kan palaring gine ene lok ene ter inarwe me achiel ko kan food nana dogo ber ka tie ka temo gamo gina Balaam gine ingi ka magi tora min le kar gamer ba min no magendo tie tienye mo gena Canon William Maria no Minister of State for Internal Affairs niru chagane ene be kena ebe jogo magendo Uchao ton crusade mo ma kao Maria tuji town tini ka jogo magendo na ka lu charwil gena girio kene pero charwil no gino allocation me chokare kario the essential commodities ne gino allocation ne on government price makam yor go chare pedo ko chare wel maraj eno gen holding o gi kano kadung pa jo kano tum kadung gen ge chako char ne en gen lo magendo nenen ini kano gi money ho kadeng ngere bini obode wel magwa de no yedong magoba madit tidong lo chaka ne Maria yedong Minister of Internal Affairs en me do kartengo Mageno. o karte magendo den mo dong kam minu cher me ro cher ke magendo wang dong magendo bet pa Chu Mario nga woren ko wota Balaam gen Nameere gunga wor ma kaw maru tu dano donyo we dukane ka yenyu kai ti kano su kai ka mo mi dugi chato e wela gamende chi we jamme I kar maru dano chaw neno economist ki jo kanu ngene gine ene ba gina ti ke lo pero ene yengo scarcity jamme na Charo ko nyoni chukai ga anyway kan ni chi wel chukai ga kampala ibini kano pe dua ngwen ga jak chato ibi no ye prophet Nyokairo. Baby no. Bien nyo blue band kong ine chere chi gam blue band ke Kenya. Chi bikano pe dua ngwen. Ba. Kapo bala. Chao kan baby no ken prophet mo kan. Ento kach kinoni jema yunu no ikar pa mine pero minu be sanction. Ikar ma minu be sanction. Gimo kan kala business mo no mer ko kano. Ka chara li nyo chara di wel maraj. Now, solution no be ne scarcity ke wek jamu betie chi kong enen kama gendo betie. Now, li eni kombe ma Balaam gite ga worene. Na ga mer pedo ko be gen gita we gite fighting corruption ko. Pe magendo. takare E po Mariane be ke no ni timo Mariane be pocho ke pa ma kan magendo. Aya pa Balaam kena nen furo be lo ne ba winyu kara ro buri e lo kan. Pa wa ngi ka tim ni gen na mer bu chobu corruption. Pian ma chel kong giti ka touching department of weng ma chao kan local government peti yeah. Okay, government of weng me Uganda in a mini form. I form maritiri any mati district ne. District tiki president ne tiki ministers ne tiki department of weng agriculture lands kono gana water ki ngo weng gitike. Manyuri jeme ma ake mala kuja ministry me water and environment benet binu we district akaini. It means my lands benetie, it means my health benetie and or yard my nail during ngare. Donc te je muka ene manu balo chake wage malo. Even you. John Pego Tamni, Kage O kan, Piene, Chuero sub county,
tie ite local government chi dong jami weng mai chwer kenyu dong gen ge betwer lo dong ka gen go o cheke wa la din minister no choy warga mo kan ma pan minister me hel o wa gine pe watimo chi inde be wajingo in Balaam me da gere indok bot Chris Barrio Munzi minister me hel ka wa ja indok ka da lo ko mana ye so chao ke ge bu le wi o puri pe go put ke bu o ka mo ma ge bo nyono il be o ka mo chao lo education pe nge ngo ma minister education no chwalo and they die with master penge ko ka we chak discussing kong discrepancy between mo chara pa le fonye me gena science ke me arts go lo fonye me arts gitiate mo strike ko donc si ni betemu ne a nyire en mo chere yue ne chara me chwar wa en chara wa ya wa disfigure quarters tiga penye ne pengo e beru pe wa na chara ya wa ka chara police report police give me a competent doctor in the area any which your police report me accident mon be pere section pere line me ministry me local government paramon yang gina nyu chate mo ne o age kunu wa angak pen yue na tie be chara chomero ngare mo ayew se signing supervisor na o me achara wa so ka de no pe inu mir nge explanation enu enano so tije ne mo kane lu tije ne ke lu ngi technocrats wi gira kiri be pedo te mo enu ni obo mini la gamma ini be o level ma baby gamma piano is outside your jurisdiction. Ibinyo. Kere benye no pero charo ka gena kachwalo police report. Kachwal police report ngo. Pian Balaam pobo nyang in the context and means of local government. Wo ene ma is security issue. An ma doctor ka accident temenyo lwanyo teme me cho report. So ala cho report an. Nyobe mo no cho report. Ina anwe. Dir pobo nyang. O wero ana tamne there is what they call auditor in district kachera chen. And inspectors kitie kachela chen. Jemene kite mo jone ene gera mo nyang la tiche nyopo tiche. Erga ini ni ke Kampala bina ga eni mugudo ke biduke wa Kampala ga de be chinyang. Genote me. And we have a watch woni. Man mere me show and man mere me television ke ngone gebu worma gebu gwa dano. Ai kilo ken gang be gebu ye ne a jone long tiga teach. E jon ga gebu lota en chalo in charge of lota. Be pay be riamo pen process me riamo civil servant bo mo ma be pay be twa riamo ne kiti iwinyo we oboti me ken bo nyuro ne wen ne en be pay gena enuni ena be lo mani an ki tama ange mer ne down pay igo be yom ni pay go be yom ni gena Balaam gena do bo konyi ki corruption kakar Zeru je Mario bore mi achel lokum impromptu visit ma ki tour dana tour ne bien beru monitoring ma councillors getemo monitoring malu tela temo ka eni ko monitoring ma kongi puyi we dano ne watika piano ne eni konyo dano de dai ne kai winya gena chel ma pege puyi we dano eni means of defense ka go charka gena kilone ambush winya er mu ken ka go charka lugal lo bolo mo ne kilone ambush non la mo ne chine ko ina ini binu kap anati kero ne medical superintendent me gudo hospital ini binu temo ambush koma ne me na ka ne me tem gango abir monitoring ko anatike program ma cho gwa bana pe ne ne ko gwa ichama ini bini numira bere theater then I don't have time for you pingo pe wa ne ma bibinu aramu scheduling ni mir antere theater ngar cherka munyo an theater pe donya ta pe ni ga ini means zero donya ma theater aramu jonti theater you are not supposed to allow you are not allowed to go there tutumno so John Enkitin and Balaam getting a mere, pretty packing in a mere team with a wait a melody. And I be with you. Get make or give and come corruption of Cargamento, a gamen of war again, movement. John will pay you one milk team in go corruption. I'll see you a man. And John, ye, your partner, ye don't. So, what if you tiga men, what if you teach Peter tiga men, and one way to corruption. In anyway, but your maggie gamchan and bill. Muchari very long. Gonya. Now, get my put him any Onomiero. Tell police. Police mirror any canero. E ko kong ini dot ke mutara ko madwi kadong ene bini chungu agno tita ya raga cha keneni police ka police ichi ki komemba ka police tiero iyo
5 kilometers ahead umir ke ket sane be dan driver ngeni police checkpoint die Uganda ke kan cheko kadunge bino en mani de porta che and is so bad doctor made by accident anyway more no jenge kom signpost kam dini kar mon ke jenge mage cho any speed limit 50 kilometers an hour ujenge ye kono te akwarte wa na more than 50 aweni ka kwe mage cho ni 50 weni penera awe mani kana ana be ngini unyara wiu ji wilo be po ngini era ye a joke signpost any again signpost man you're 50 kilometers an hour in a kid down to make Uganda unyara now let us go to service delivery and I win you down any decentralization team decentralization can no team no mero ministries my central government pego ben ma down ma doing kid no kera ko medikiti no mero the charge level my commissioner directors don't go bid at the decentralized position points when you're regional points chalo buruga and what take means from lands kilone emzo ministerial zonal office no mere commissioner me lands obet kan no director me lands registry no lands administration obet kan me agriculture be commissioner go no mere go bet kan no don't get decentralizing tell lokane in ministry manoga chano jo manora de dai don't kunu we're at the regional level king on teach you to move kan ero no ni decentralization in puri pa team komerge wa district ni wono team jame wen department me health department kono me education ko department me land me water me kono wen donc meeting district ero local revenue payable district local revenue dore ne wenyu honorable baraj wa ni iris ko ngo ginani Iris ko ngone. Method ene dog dual local revenue o weng central government. Yeah. Manure decentralization tie kinye no revenue collection weng to centralized. Yeah. Aya budget make miyo ki ministry. Giko headquarters kunumba a ministry. Bien ministry kwara twalo budget ka ini penya ni I Gulu district unyo ipade district ministry me lands o mi kalam no ke lands office budget me ministry me lands ka ini nen ke kampara ku ki chama ku bien ka ni wa wunong tigena utedo ngo decentralized man yor pedo yel ministry gini tika balo service delivery mapelare ina aya ministry me health kono ke wa mapat ki referral hospital mati under central government muka ene wen local government me running kak first quarter ka ke twal ning be dong pegeng ka we cher pen ayela ke kan mo ke twal be in faces ina aya manong lo wen any procurement processes ari day ni en dans kok ni local government joni pade ko twal billion bor back to Kampala kun yo waraj madda ma chel kon chiana ma ke twal ke loni yani conditional grants lo kani pay team ki mo ma part ki conditioning oni ka school facilitation so ben school facilitation kame building or yard kame for guru ka pe de for guru me do ko ben pe ni bi doara chere ne ye beru pere kan chere ne beru kunu ke chwalo according to budget my team ma okat manure ni ka yin mer chere ni me for guru ba ke chwalo for guru ka wen procurement no benin Adi da chane ke chwalo moguno dong 2 months me end of financial year. Procurement check me di kono di kilone DPP ngo DPPA kono PPDA kono DPP ngo PPDA mero ni procurement te dua der ma process se we bet magngo bet pere ka nge chono contract ke temo ero chene o 2 months before me no do ko chene consolidated fund ma karmo mo ber radio kamane wan ki nganyero bera kanan jano bo digene bo digene aguja why the only thing to do is umiero gen go bets road procurement department med districts uchak ur procuring jame wen ucho wa contract or wen back dating or enter ucho agreement ki contractor ni on condition ni chelno o chibu beru kumeno no procurement wen tumo kachano on tap winyo
ka cheno o ne tablo tu cha ticho ma food we procurement no ngitimo wengte ko man pen ka cheno o chal for last week chi mu cha procurement tin advertisement tin ke ngon tin chene wang mudo en bad service delivery now service delivery na mario pala na te iluchi ko ne wa ko gene en go dar lo kan man ko no lo ke an pate telequidi ayo Zeru bara hola chian. now Bara boro ke le wa be guyedi. e ne Paul gene Paul jami maga mene temo ke lo ke temo ingom ko man go pagano temo ne cloud nyo Paul nyo ka moy we yar chukul bere ke yobe ngom guru be ke fur ngom or yar be ke yobe ngom the mene ko bero kar ke check ne ke lok mane pan check ne ane land belongs to citizen ko dano kombede ne gipenyo ga mene ne wa mero chukul kan ero tege ine wa ne chukul wa mero sab kan renyo igena wa kan ite LC1 kan chi wa ki kat ka kwene ki kat ganga karo kan karo ba cha ko kir wo mone ruba kene mai ne andong pinyu loya we pien chwa dan da to chwarno to me nyuar an doka kwene ganga ne ene pingo pe te gene kwina inone kibirani lok mai be ke kenyu e char bor wora ne ana tiki ngar mo chui ko ma pe pingo me ko ngo aya gine eni aya tena ma ma ne long ar por kui no ke mo no pe wa ulu da ni no ma kene so even no ne even no process ma acquiring land kuno land en gen wun jone enini en wane en aywa wa mero oriat kan ko kili wa oriat ka kelo ki kat ka kwere motor ma gareo maga chene mo in log bot world vision yo bot am revenue log bot ngarmo ma chalo partners gi mo ge wa ne watiki chene me yupo oriat within 2 years o mero chene ki tiyo ker ka pege tiyo ker chene ndem po dako ero acquisition of land bot wa kan locally mo ko ter ma gadet loya be nyeke kene wa gin ka ter ko loyo ya pien chiki ko no ga meno la ko man u do na kala ka do ga mende pien ja ker or yar ngumi u bola lo ke ma de kun wure ne da wa mero or yar ina ka en we go service delivery I lo ke eni pati me mati pien wan dan wa tike with ma pat chik pagamende money and land belongs to citizens anyway no mere ka money kenyu nenta wabela lokone ka money ka mana tiye umior ka money kenyu ko kon ke lako kache for public kitma article 26 wajo section 2 very clear section 2 ni if it is for public utility public health public security and public kono go gini road gingo kiromo timo what they call compulsory acquisition. And to close one of joga mendo wajani but there must be prior adequate and timely compensation. Chika mene mayo gana ni chene peke mete compensation. Wajo kare guru guru mechero ni mule. Jo kan tung babo peke chulo ke watin ano guru dong tinga bala. So kare no konke chul mapaya ke yubo gulame no kono watin peke yubo lam. Ina kenyo. Kidong but also in the same clause wajo you can negotiate. Ene ma ke mero negotiate gamete kontiu kere. En no gameno mero la kole doke wo gamene mero la pan check me geno. Kidong mu kene service delivery ma ana no gene ne. Eneba gameno ana no pege go plan ma be. Wo ket chale kwano dano. Iwinyo. Ngo ma miu gamende balu chene kwano dano. En gamene pege plan. LC one da ke churu chene ngali mi chele PRO in a year. That is 10,000 per month. Botimi gango. But kage kero LC1 no very effective. Ne every day, every month, ma put pa ne do beat medwe mono karo, chwal wel dan make igene, wel dan make nywalo, wel dan muta, chote ya di, monde ya di, ke dana di mati kenyu, chwale gankal. But LC3. LC3 ma put pa ne do par beat medwe karo o compiling dan ma idole uchwal kwe a district. A district by ma put per 20th of the month of Karagu uchwal kwe Kampala in Bureau of Statistics. Uno by ne Piero beach for every month no government take well done when me Uganda you don't need a census. And of billions and billions money after every 10 years kichulu is census
ke will ko tablet ke temo ngone uno chene en ke roma enhancing kingo ke mo char pa LC1 ne anabelo maklu atel kilone Germany Johnny since 1950 the last census was in 1952 after Second World War ke temo kong but because they have local government mati very effective and efficient kunyo ni pege temo census so kulu but within 5 minutes ka ini penyo a police station kunyo local government station gino wote dana di mati ya dolgi ka eni pero wajane because dana chayo LC1 donc Mario LC1 we pege cholo we pege ti human be otherwise ka ini mi vuk ni LC1 o yob john ti dan weng ma Uganda LC1 go yobe we don't need a census now this is reflecting becher ecom service delivery mukene you know our local government system will be effective magi remunerating yana mabe ke cholo yo mabe magi ti mabe LC1 ka ke kar mo char go bet kana limia be yar do no ingen no ti ma jo buti no yebe twerge kane kon ko ber kon ka li pa do bitu ku ke to music system mo ta we panga pe chile ngali pa do gitik down de mirimeti ti jenoni ero gamende pe kero chingi kenyu and gamende pe gamende me local government ba ma any gamende me central government pen gen go kwanyo local revenue when is being managed centrally manure local government company pare no negati decentralized ni local government company when decentralized kakara foi matek la winda dio line chimte tuoro ameta win ke bot in manati wa ko kenyo watika neno para rin ka ba chel bolo dio na ka chel no ba lo ba ke lo komera ma zero waju proposal para rin zero tikakare pian officer mo ikel mati office kati motivated timo geno mira ya tim ke come now and do I lo achina wai kit wa papa anything to where make LC1 wachini wana mayor in a quant well down mati aduli update the sub county updating district palaring LC1 malo ba pe chunye mero we look at UPE ni mero enrollment apa bir story bo cha ma la ten mo a ki gangkwan chiki gangkwan ke wajone wana meo ne chiwaj kilo nyure dire ben ke alibario me ko chal latino cha bon mene ko cha bon wonne o wai ke mami ke wai ne wa chet ke alibario gangkwan dire me ko chal la nyure no mama go tawo ne ndo ngisa la potin te me kwa chen ke bon wonne cha wai latino te ke bo chet gangkwan me ko che ke me alibapa yod ba yod era tini no kongi kuja ke school me ali bachel ero me ali bachel wiye me no me ali badi abongwen aboro e wi ali bagir chani ine down level make corruption ke cham charo biro tikenyo so only it can only work kai nen one realizing ni Uganda in make one duju we had something watike ge mom we made as a value addition to ge moy ke matika time in this country ma make one kako ese one me village be panye kwaro pokwala wel dano ka kare no down tie gwa karo kene dan aliba chele wiye o bor kamar ga chan mar bayete magini o ka chan o wati en panye kwaro kene wati aliba pa yeah I'm wondering the window line chimte tuoro we beti gumma te